Apang si dipurong supaya towal lang ikha. Kaceleng phere meme lapente hijim meme. Dipurong supaya longamat post office athengo hijim meme alang di keman. Post office atengno gari motor te damu set an. Karbiang Thomas Council CEM MTEM matumata laso towar si kedamu. People si langding. Tame kopi apa sih? Karbiang lo Thomas Council atum tame dak MP MLA tu naso tuar si damu. Te kopi apa sih? Ada langding lo. Motoran tak keluar tak dulu. Adim damu ni set. Yang tu puno ma market 100 tu puno ma ladak tikro bang dadang lo dam pun set. Pai ciklu ni pai krep perang patang nangji LYDC. Ma punro gusto aprang laso alang bang power nang po kubang si ni tu pulo. Barpi bar soalangan tak lapusi nang kililo hijim meme. Wana le litring alang kicking alang hijim meme. Post office pen Dr. Jointo Rongpia Heman Prapjin pen pai ciklu ni pai krep perang patang nangji mate selam nangji. And post office pen up to John Dorong Pi ahem ana. Tame kokali bang Prapjin pen punro gusto aprang bunai bek nang po. So si dipurong supaya long lapana leralon kelang me sitanon ke tuwar pia long amat langbung langset lapen barpi bar soalang kepali bung asong si teglong. Lapusong teglong si Lumbajong Youth Development Committee siek pen LYDC aham pangasong atum adi melongan bumridam. Lapen mai pua lam pia hin pen cepak langpo. Pater depin pen pai tiklu ni pai krepo ani anke bangso kahijim meme alangbung bang pinangji mate selam pamisi aprang son kot aliralon padu pinangji kidam ke bang joy ki joyban nampol pusi karbiang lo Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang pentang lok tim karbiang long lapen ke town committee chairman Rakro atuma phan LYDC amai thu sondong phan pen tuning report padu arju meme alam CM mate tim karbiang long atum LYDC kacunung ria tengpen tuar selam jima laan rat kaceleng kisung mate adu kido anta pipot bangso tuar kahinu langding Dr. Jointo Rongpia hempen abar bastenan jong si selam ledet punute akang tu yang deng cisong jima lake mo porsi heglong po news text report news 24 karbiang long